Belo sira, agora me tô na fatina nara engedi. A história de aquele que é 1 Samuel, capítulo 24, verso 1 to 22. Quando vai começar, David usik diurai Saul Moris. Verso dias ne, bahira Saul fila na husifuno asuro ema Filisteus ne. Sira fo atene bania katak David hela ia fo engedi. Une Saul hili ema na riung tolu ho isin didiak de kusi ema Israel hotu no ne babuka David ho David ni ema sira nebe ia fo fatukara bibinia. Neba to bibi luhang nebe ia dalam nini ia fatin nebe ia fatu kuak no Saul tamaba ia fatu kuak lara hori soi bebot. Abe David ho ni ema sira tur hela ia fatu kuak ne ni kutuk. David ni ema sira di hamba nia tebes lorong to ona baita lorong ida nebe nai di hamba ita tebes hau entrega ona nia inimigo ba all ni limang huri bele halo pa nia buat nebe o hanui dia nune David hambrik no nia tesi no nok Saul ni ropa nini ituang tuirmai David nia fuan tuku tamba nia tesi tiaw na Saul ni ropa nia de hamba nia ema nai hadok tia hau husi buat sira nebe hau nia patrau nebe nai nia unjidu kata hau nia limang labele kona nia tamba ema ne nai nia unjidu atau ema nebe maromak hiliona ya nune David hapara nia ema sira holia fone nia la husik sira salta Saul atau Saul sai husi fatu kuak ne atu continua lau vale. Depois David hambrik nia sai husi fatu kuak ne no bolu basau nia dehang hau nia nai liurai Saul harebak kutu David hakneak ho oi barai huri respeta nia ta nune David hatete basau tama sama kita bot rona lia fungsi ema nebe dehang tebes David atu oi tabot tebes ohi itahre rasi ko matang katak ohi na entregue tabot bahau ni lima ia fatu kuak ne ia ema balu ne be haruka hau oho itabot mai be hau husi itabot no dehang hau ni lima sela kona hau ni liurai tamania mak ema ne be nai hili ona homina hare lai hau ni apa hare ya itabot ni ropa rohang ne be hau tesi ona i hau ni lima tebes katak hau tesi ona itabot ni batina rohang no la oho itabot Odune tabot belhatene no hare kata haune lima la halo at kan nege tabot haula halo sala suri tabot mesmo itabot duni hau huri oho hau nai se sai juis ba ita nai rua nai rasik se selu ba itabot ma be haune lima se la kona itabot anesan katua sira konta proverbio ida usi ema at bos watat mabi hauni lima se la kona itabo baselos mak liurai Israel sai hori funu asurunia itabo tatu duni se asumate kutung ida deit nune duni nai sai juis ba ita nai rua nune duni nai sai juis ba ita nai rua hodi decidi entre hau no itabo ni hare no nia se luta na fatin hodi defene hau ni caso no nia se for justiça hodi hasai hau usi tabot lima pahir David atete buat hotu ne basau salotang nema koni liang ka hau ni on David liu tiane saltani solia makas nia diha ba David o ia halok los nebe diak liu hau tamba o halo ona buat nebe diak mai hau no hau halo buat nebe adbo o hatudu ona mai hau lorong ohing oisa o halo ona buat nebe dia mesmo na entrega ona hau ba nia ba oni lima mai be ola oho hau mahira ema ida heta nia inimigo ema ne se husi de nia hodi lau libre ka lune nai se selu buat nebe dia ba o hanesa buat nebe o halo ona mai hau ohin lorong agora tebe sawatene kata o se sai duni liurai no reino Israel ne se sai meting ia oni lima ne jura mai hau odi nai ne narang kata o se la o hau ni jerasang hutu no ola hamos hau ni narang usi hau ni familia o David jura ba Saul depois Saul
fila faliba ni uma no David hau mutuk ko ni ema sira fila faliba ni fortaleza. Maluk sira Jesus mahanuri lia fone katak labele selo at ho at labele selo at ho dia e maluk sira wahire mahalo at maita kita tu hanui tu halo at falsira ya tambah Jesus hanuri kita atu hanui masira dan setan yang rasi amnema wahire mahalo at maita konta at kita itu lebih konta at falsira generic marwa ko pensa baito